Jotonono fungkaham hari tini linguistik ti kisah silayana hingga hari tini kelas engka linguistik ti linguistik samo bini bede bu pratam tong abun sing tini nailene hingga ke narok angbai jepai sekrengi tongdi tabuk nailegra na linguistics Oke, hingga जों linguistics tamo fulan nailene linguistics engka soi simungni lama tui kokno porimani eba scientific ni lama tui kok srengmani no no linguistics hingga जों scientific study about language ni no mane language no जों science ni lama tui eba scientific ni lama tui ma porimani ba srengmani abun engka linguistics engka mo kaisa language by related mane language kring angke linguistics nya linguistic kring angke language nya kaisa bete kaisa serap laijak angke जों tangi soi simungni lama tui ba tangi science ni lama tui linguistics no porinani nangninga ke जों saimano borok kok samano ba kobor rok kok samani ba bahike chini kok thai rok achai bahike chini kobor rok koksa anang pinang koksa hanang pinang koksa tangi borok obo hai koksa obo hai rok no o linguistics o ma pori hingke जों kok rok byang tui nongkhorui phai chini bukhungni bo jaga bo hai khorang tong bwslai bo hai khorang tong khwchii bai bo hai khorang pung abo hai rok no जों linguistics o ma pori aboni bagi no जों bono hono scientific study about language means kaisa language no porinani raida tongo a raida angka scientific ni lama kaisa science ni lama tui thai ke language no जों serai ke saimiangnai siangnai hingke abono angka linguistics angka scientific ni lama tui kok no porimani eba scientific ni lama tui kok no srengmani abono hono linguistics hingke जों o jaga linguistics amo saimanka kaisa science ni lama tui kaisa raida ganang lama tui linguistics no porimani abongka language no porimani abongka linguistics hingke linguistics ni bisingo khopjaknai kaisa angkha phonology tamo hongka hingke जों saimono phonology hingke kaisa khorang ba kaisa sound eba khorang no tui porimani abo kaisa linguistics ni bedek no hingke kaisa specific kok ni khorang no tui cherinai eba porio hingke जों oro te kaisa kok satai kalaio phonology by phonetics abo kainini no khorang no tui porio haifano kisa pherlaimung tongo phonetics hingka hingke any particular sound jese sound no tui porikhe abongka phonetics musuk phano pungkha pun phano pungkha borok phano kok saka any kind of khorang jese khorang ba jese sound abongkha phonetics o khopjaknai phiya phonology hingke kaisa chongjak khorang no tui porio chongjak khorang no tui porima no hino phonology hingke phonetics bo khorang no tui porio phonology bo khorang no tui porio kaisa phelai kaisa specific te kaisa particular okay phonetics hingke jese khorang no tui phano joto hasagani je tongkori khorang abo wngkha phonetics hingke ang tabuk romni kok borok khorang no tui porikha hingke abo kaisa phonology o khopjaknai hingke जों phonology mankha hingke phonology kaisa khorang no tui porimani omo kaisa linguistics ni part eba linguistics ni bedek kaisa specific kok ni khorang no tui cherinai ba khorang no tui porio romni kaisa kok borok ni khorang ba po pho bo omo kaisa sound ba omo kaisa khorang hingke omo hai khorang rok no bahaike phai byang tui phai bo jaga o tong bwslai ni bo hai part o tong khwchii bai khwchii nangkha hingke po sound no omo hai rok hingke omo hai bahaike nongkhor byang tui nongkhor omo hai rok no jasai khe naio ba porima no hino phonology o jaga hingka hingke any kind of sound jesa khorang no tui phano phonology ni jaga o ma porimani kaisa khorang tabuk phonology means kok borok khorang no tui porikha hingke kok borok ni je tongkori khorang no tui o jaga o cheri naijaknai ba o khorang bahaike phaikha byang tui phaikha baki nongkha abo hai no rwgui phonology o ma porio abono kare जों morphology thangkha morphology wngkha bisingni kokthai rok no porima no hino ke phonology morphology kwngjago no logy ni tongo hingka hingke o jaga o hingka hingke morphology hingka hingke जों saimano kokthai no tui porio hingke omo kaisa linguistic ni bedek eba linguistic ni part linguistic ni bisingo no khopjago phiya o jaga hingka hingke kokthai rok no se porinaijago khasi hingka hingke sound no porio morphology hingka hingke kokthai no tui cherinai kokthai rok bahaike swnamjak abono tui porio romdi o jaga ang phunukmani reka thang means in English book kaisa obo
root verb एबा gota koksuli hina kok borok bai hingka जों koksuli means kok ni o jaga busuli hingka ang thang na ka bini meaning go hingka nahari thang bai se जों thang ni ukulogo kaisa thepaka kha hingke thang ya te kaisa thepaka ang hingke thang nai thang lak hingke asol kok means soi soi o jaga root bo hingka hingke thang si hingka thang bai se जों kaibsuk kokthai asai man tongkha hingke kokthai rok bahai ke swnamjak ketal ketal kokthai ang oro thaisa thang se puila phai gang tei kaisa kokthai ketal mangka thangka tei kaisa manka thangya tei kaisa manka thangnai tei kaisa manka thanglaka hingke thang se oro asol eba thang se oro soi soi puila bwchului o bwchului ni se kwbangma achaikha hingke omo hai no kokthai rok bahai ke swnamjak kokthai rok bahai ke ketal ketal khe achai kaisa kokthai ni tei kaisa bahai ke nokorui thang obo hai ke morphology o जों ma poribo study about word ni jago study about kokthai kokthai ni tei porimano wngkha morphology hingke noroni MCQ rok khlaiman phaiman morphology tamno tei pori morphology kokthai ni tei poribo eba kokthai ni tei poriman tamhi morphology ke buji khanabole जों naiphinai syntax tam wngka hingke omo kaisa linguistic ni part omo kaisa linguistics ni bedego no khobjago ke syntax tamno tei pori hingke kok botang no tei porio kok butang tei porio means kok butang rok bahai ke swnamjak kok butang rok bahai ke obono tei porio hingke rom deo jaga ang rekha ang maijao kaisa sentence ba kaisa kokthai no ang thaisa thaitam abo hai ke manjukha puila naka ang tarpore abono holo mai abono holo chao naka hingke abo kaisa kokthai chai thanga means ani je sanang chungmani ang chasugoi saimanka hingke oro ang wngkha subject eba tangphang hinjago mai wngkha object eba tangjaknai tei oro cha plus o tongo cha ni pore tei kisa o tongphio hingke oro cha wngkha verb eba o wngkha oro present marker eba present tense ni kok sawi tongo ang maijao hingke omo present tense o tongo hingke omo kaisa kok butang kha kok butang bahai ke swnamjak hangke kok borok ni word order bahai eba sentence structure bahai hingka hingke kok borok puila subject phaio aboni yagulo object phaio aboni yagulo verb phaio hingka hingke oro hingka hingke जों kok butang rok bahai ke swnamjak kok butang rok chada chakha chaya abono jachai khe naio ba abono cherei naio hingke जों o jaga o जों obo hai ke phano kaisa rimano musuk bol philo sentence chada cha hingka hingke ang sai mano sentence chao hai phano जों meaning rok chada cha hingka hingke meaning rok hingka hingke जों chaya hinui phano sai mantang hingka hingke musuk rok bol phili manya phiya sentencetically naikha hingka hingke sentence oro chai tong hingke जों nukha sentence syntax kok butang no tei porimani ebo study about sentence kok butang no tei porio okay next जों nukha semantics bo hingka linguistic ni kaisa part ebo linguistic ni kaisa bedek oro hingke kok mang no tei porio oro hingka hingke meaning chada chakha chaya ba meaning kaibese wngoi tong जों saimano kaisa kokthai rok no kaitham kaibrui meaning tongoi mano ba kok mang wngoi mano hingke semantics a kok no o jaga o sao means bo hingka hingke meaning no tui kok mang no tui porio linguistic ni kaisa bedek o kebo जों jotong sai mano hingke rom dio jaga ang example ba phunukmari rekha mairang kok borok bai mairang english bai this hingke mairang hinui जों mairang simi hingya piang bo hono same meaning hingke word kintu thaini kokthai kintu oro thaini wngkha mairang kaisa piang kaisa hingke meaning seidi hingke meaning same to same english bai meaning hingke ang oro tei kaisa same o gwnang sakderia sakuplung kaitham kokthai mankha phiya bini meaning tam hingka hingke bini meaning pregnant hingke o jaga spelling chalia spelling swithani bolongkha okay abo mungsa problem ya pregnant jotono pregnant hingka hingke obo wngkha semantics hingka hingke o jaga o hingke kok mang no rwgui porio ba kok mang no rwgui naijago ba जों tebo mano nobar boya abo hairok o jaga o जों sai mano nobar boya tam english bai meaning year hingka hingke kha khlaio jotono bujibai khana hinui tinini topic hingke aswk no jotono hambai।